ewiase etimu no John 3:19 Baba Jesus say han ya be wiase na so nipa do sum ezene han ebi so omunyuma ye bone empanufo no bebre kwa no monam so na nye wo mu no ko asofo adifo mu se asofo no adifo no ebi no ye NPP ebi ye NDC ebi ye CPP any other parties edi sasem bi ba wo mo no ma jema mo naka because empanufo no nyina any asofo no aye one edi wo di asem bi akwa anase wo pese wo di asem bi kwa wo mu so ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Imamo akwa bashronko eba too much GH everyday so munuaba musumfo na ama owusa eni na daneda no menimudi ehia stay ya na ye ensema ACC ewo manyemu ena mede epesumo ebusuafo expose aba akọ asa babiem na sentem 2020 afiwe de emu nsem ketua na eba abonten daneda obi tora hu obi asem o se onim se won mu a se won fan beto apote no abeka to asofo de aba ewiasefo de aba nanso ye hwe asofo de no de bia da ye ka manasemu abekebi demon breaker abekebi honorable Kennedy Japan de abeto ye reverend Owusu Bempaso abekebi nanso de niemu no sempa na akosi ebuta form ametwa me ba na mfemu nchiremu no emam Mama Juliet Ventures and I say Emma Yedi Jumete Ebremo and that day my guest Apostle Ajuman Pempe. Now so for Dan no the Bible Church of God 7 day war Kaswatiba Junction on Apostle Mwakaba. Yeah, me mami. You are God's watchman. Yes. Number 1 watchman. Yes. Obi enu. Oh. Say God's watchman no chere. Who say watchman dey? Ono hwe ade so. And no correct. Say company business if I watchman eh amam for borrow funti ya friend security. Nti watchman dey bibi yira adwuma mu a. Oni ya bisa o. Sane nyame so wo nipa bi a wo watchman say ensese obi ayira o ni manu mu o man enu mu. Nti wo na wo hwe wo so. Apostle. Bibi aboko. Oh, Christo adom. Oni Yankopon do nti no ye pa. Asafo mahu ni age. Obi a Yankopon do obi a ho ye. And the bibi atedi a yenko enkomo no street. Yo mati. Na wo so ho ye de mu say we. Apostle. So I come on. De bia de me de asemba ko penam committee ase pet dia any problem. No correct. No correct. Ndi yenko. No ya. Go. Apostle. Ye share afimu a. If he say honorable Kennedy Japan shares buzi ase hu say those any de na ase abra ase kakra enkofo bi so apage mu masomu omode ko enne meyi wetu so fu we minim na sem ye hu say demon breaker abekebi manase abekebi reverend Owusu Bempaso edne dia ba fa beduko bi ejumedi an wodi e wona sorry ye emu se si anu manase wasa abesomu bi ma odi esi reverend Obofo eno angel basuka ne spiritual son so I walk so I walk omuntem na apostle they expose no ase ekofo so we asumu no so obi akate obi akebi die na ekoso no kresa de omoka no yo Owusu ayi edika nyame shop amen da senso ne ayi adwumayefo nyina nyame shireshira mo me de ya ne hia ni se Yankopon wetru mu din won kwam amen anambo ompeza apostle ene opani so a apostle opani a odadwuma ya amen perfect chire ne ahoden emra mo so na ahefo ne etiefo so de mutini ye wa hai eno kwe mi sese Yankopon hira asomdwe enkoma wo biara wo too much GH me yire me mane asafo no so sa ya mi hira mo nyina wo bisa basem asem no wo bisa no intelligent question yansa wo na yame adwuma no bebre yese no nipa bi asofo bebre obohe na we eka we ho asem nyesa no we tubo we
adan so me mente ase adan ti na wo se basa onyankopon adifo nyankopon somafo onyankopon sofo ena omudi ye ho atem saa no trokonkon no ye hu ni saa wo ma me fa nko ayi tete no Moses time Moses oni nua Aaron no 83 years ena Moses wo 80 no ye ono ye panin sin Moses aha enso nyankopon frɛ Moses no nyame de adwuma ne kase no ema Moses eno Moses ni ye odifo na ono so ye den osofo eka ni no but nani amere ayi Moses position na nyame de na koduro no edi time ya ono ne ti asundwem dakrubi ena Aaron ani ni omunua ba na ye frɛ no Miriam no Numbers chapter 12 ukawoya Moses akɔware Ethiopia ni ba ne nyame so ahye mara bi ato so obi enware amamem so enti eba asa no omu kaseti a Moses edi nyankopɔn bufu yi ɔde kwata be yɛ ebe yɛ wo ɛkyerɛ no pa akyɛw ne nyame ɛyɛ ne je sɛ onyame ofre nipa ne nsa wo so enti yɛnga sentia no ɛne na nkyerɛ o fe na me bo ayi nso unim New Testament Paul Peter asomafo no Timothy Agabus ene o ma ekeka ho nyina no o mo yɛ adwuma for many years atemdidie entokwa basa mi hunu bi da ɛwɔ New Testament wo baabi a me hu sɛ misunderstanding bi bae eno kra efa doctrines ɛwɔ Acts chapter 15 na omo misunderstanding nti na aye penten say obi ante no wase na akwaye bibi na ayi omo dey respect ma Peter se Peter ni Yakobon gina no so papa Jesus started ni aduma wo enti osori gina omo nyina dey respect ma na Peter kasa wie no omo nyina ye din na misunderstanding no fe ifiri hokoye no move together yanko ye ni di atemo mi hunu ba bia na difo ne asofo ifiri ayi Ghana ha no ye ko ba atam didi ani firi ye ya tesa mi wu komu a unim e ya ho ya openisa e ya ho ya ani bere obi ani bere no yonko o wu sa no hwe ma me nka asem bi nche o kwaso mitie ma me ma o Matthew chapter 12 verse 22 down ena odi obi a wo honhomone a oye onifrani ene emum ebre Yesu no sane ade ma emum no kasai na ohunu ade na nkrofo kokoro no enyina ho dwiri won na o kan se enye David banini na Pharisee no tie no o kan se ahomone pani Besabo enko ara so na onipa yi nam tu ahomone na ohunu wo madwene no Yesu hunu wo madwene no o se won se ahini biara ene tiayo ahini biara ene ne ho ti impapamu no edane amanfo ne kro ana efie biara ene ne ho di impapamu no enyina na se Satan tu Satan na woni ne ho edi impapamu wo di o mu keche Yesu no oje ebi na so bo Yesu sie obi a be so oye powerful ese ne yonko obi a be se o nya fame ese ne yonko it was a bonsam line no wo se bonsam ene ne ho edi asia amanfo na eye kro bi ene ne ho di asie no dane amanfo etu mo se o mo aba acheche bebre aye bi eniema basa eche enyo obi age ne ho di why because asori ne baako esun we asori esun kojo asori esun kofi asori esun ama asori esun obi ane ne de etu obi abeso no wokɔ nanim mo esene ne yonko pese me nkunya na eyo hu se ni bire e ka ni bire ahun se Nyankopɔn mra nsem du no de etwa to kora wo se thou shall not covet ani bire na ekum nipa no ani bire na de pese me nkunya ahoya ahomaso ahantan sa ani bire ena wo sa ni ma we nyina wo hwɛ
Canada Japan expose no a wo ye wo Ghana no ne nsɛm no bebree no korɛ so sabe me adwuma no ma ya che kakra okay over 30 years it Bible ma kom ɛna minima sofo bebree wo Ghana ha nti last bi so baka me kan bi sɛ sofo obi preachi wo preachi TV so wo ye nyame adwuma bonten so wo ye crusade bi be gina ho me te won nsɛm na wo kan be at least 5 minutes time wo firi Nyankopɔn me mehu wo firi Nyankopɔn a mehu enya duro Bible no your friend marking scheme okay wo enu ne ade toto obi a ho wo me ehu se nipa asem wo kan ye no kore de wo ye no eye no kore kwan no nam so enti kan Japan ya wo so ro Ghana ha no enu bebi a wo ye no exposition no wo ye no eye correct ebi ye metima ka say 80% eye e kire say de asopon no ye nisumase no ene wo hu ene bebi so owo evidence okay enso ade ba kokura akokot ya Ghana nyina anim so say ayi omra nipa no ma emeyi na no say wabopo ana wakum nipa waye sei so enti kan Japan ade a wo ye no ya ni ba bebe pese mo che say de wo ye nya bi kan nsem a epe bia wo but no kore so ye so wo a kai obeche obi a o Ghana enti ya me pese me kan say sesi a no adivo atuvo no ade no onyai onkoso na onye wonyi wo moto so na me anga se minim se de wo ye no eye papa ena ni asofo bebe se me no ayi obi aka kire me pen me start adwuma na me ye no obi kan se ayi so wo preach pa onti e kire no taso mu na se de wo ka no kore ne de unya nipa wo asori no tufo I'm mammy no. Nipa be say 4-5 kura since I'm starting again. Enti akra ha de na make. Ena mammy na say o de me ko baby. Enka nipa be baso ma yibibiri na nka on kire papa yi. Na de ama wo mo. Ka bon be nyiska. Na me say afen so sa chem say o baby so o betumi ayam no de asomani. Am me hu na de ye. Na nipa pe ensenkyere ne awon wade ye. Hey Auntie, nobody park no. Can you not be ana yensi danga keke o onye nobody Accra. 2 to 1. 95 96 asem na making. And so media ne de mempe. So obi atime akase ya kire me a. Sen ka me fa baabi a. Me fa baabi a kanya ayi ma setremu ni o. Yesa mi nya bi scan to bia ni de. Awurade adom mi didi mi da mi koba so tiase but anga ayi hu mi kura utim ma mi nchen ko for private jet bi kan so come tobi but owu Proverbs 16:25 Bible say ye o kwan bi o ho a etini ni pani so na na wie ye no eye de owu kwan so enti enye enti pani efo no wo Ghana ha eye ayi aban government wo you know say the Canada Japan honorable na make you e de onkofo na wo yi wo moto no aban ehwehwem esese aban ehwehwem na obi a odifo na de ko gina court ni edi na sem odifo a na de na tomatona so na suru aba re mo kai a me ba we mransa ayi what is saying former president Ajekum Kufuor emra ba ye no 2000 mu no eya nakra wo de NDC fo ano me former government no empanifo no bi court me boa wonte da me de minim kakra bi but enti eno no onu mpo de wo mu ye wiasefo enti president bi aba de asofo apo amobo imagine ensuo bottle baako so for 2 ton 50 cedis obra e ton store 2 cedis no atode o se nhira suo na ode Nyankopon din atoso se o hira so obi sisi mi ko fa nsuo bi firi Israel River Jordan River Jordan ti se ankobra enti se densuo dankna nyesu kure no de bu nipa e bi 1 million no age
Apostle. So for we to we yenche no. What am I mean kakra. Na say no Christian na wo kika say na honorable dey by no kwa wo say na asa make no 80%. Na ada na deda nia no saa asofo ebubo mu di won se meka fa won a wo cast evidence ka wo still na wo mo titi fie bi krampo say wo mu nya akọ bia ye police for kram mo mu fie enu nti yemmo to go cry because she see say no Christian na AC wo Ghana ha say na ono so chechire mu a adenti na be si enne abanye ho hwe Onye ho hwe. We say mamini kana wasin shira odi. Yankopon dim la so ni shira. Amen. What is saying? Kana Japan and what in nancy form. Was answer no obisa me no. So fu bia wo yes azan no. Wuntimi enkoche no. Ade ni ntimi enkoche no. We say obi o yes of bia e wo Ghana no. Ye respect no. And you say wo do nsaka Yankopon ni fa enipa. Wo do nsaka ewurade. Okay. So, and you know, so do nsaka no a you say anointed or your anointing. And you do nsaka no a Yankopon bufo beba so. Yesu o mu bu nipa. Na you president no ne ministers ne aban no. O mu nimu se de o mu ye no e ya tro e na da e ya po e sisie but Canada Japan and what trans you hu say enye sa na Bible ho e kire se asofo emphasize akwan no so and what in na si wom and wa kire ba ko e na ko police station obetuma kan nipa ni nyina abom otumi a gradual process onyayi o Canada Japan onyayi me last mean some catch was say why yo me no be am interviews am say Canada Japan no onyayi na ogusu no oye enti ogusu ye no baamis eno krobe daddy am ye hunu de wom na wo mo di fo no ne ye de wo matum enye se bia won sama wo mo won chi wo mo ayaka no unse adwuma dan so ne so ena aban na odi wo man no so no wo mo support no if it's empenifo no bi ko sa di fu atrofo no o se na de ni site Matthew 26 verse 1 to 3 was say Yesu Kristo asofo empenifo ene wo man mo empenifo ene kotena se ye meeting tu ho agina se wo mo nam nyansa so be kiri Yesu Kristo ko no asofo empenifo ene wo man mo empenifo edu wo man mo empenifo no asofo empenifo no wo ma ye ba ko Christian Council wo mo to ye ene da bi o apostle na pate se nhwehan na wo mu ye no because ye Elisha Malope dey ebeto abonte endi 1 month and a reverend above for the ko gina asem dibia ma ye chi abrante ne tum yes ebiem so no onwen o chine first one ye ko Berlin wasa chi bibia ma sese an sem no e wo court and a reverend above for the tempa na obi kan ya na wadi echi no aye wadwuma ntem na aban ensem bi sei koso ankofo aba be di wadanse bi frɛ ebi di omu de so tu dwane nya no ase o artist wonte yo uju am da se na mi shiro bebre on se obofo obi anfa na asem nko e obi anfa ni secret bia nko no de ndem de enfato keke won so no de obi ka ne de anebo anje so no entempa e no de nkako no ekodina na mi ka kire o se ewia se etimu no John 3:19 Baba Jesus say han ya be wi ase na so nipa do sum ezene han ebi so mo nyuma ye bone empanufo no bebre kwa no monam so na nye wo mo no ko asofo adifo mu se asofo no adifo no ebi no ye NPP ebi ye NDC ebi ye CPP any other parties edi sasem bi ba wo mo mo jema mo na ka because empanufo no nyina any asofo no aye one edi wo di asem bi akwa ana se wo be so di asem bi kwa wo mo nsom na me to wasi ye pete se aban na nke se o hwe nsem ni se no no so de o hwe ni nipa o ye ka na asem no se o sofo no say the party member and don't even can no do we can asem sa na city sana ade ne te e wo se me ko tu quotation mi cho se Yesu Kristo no mo ne kun enye nipa bia na se de kum Christ o e ya sofo mpanimfo ene o man no mpanimfo edifo atorofo na wo Israel mamu ene Pharisee fo no mpanimfo na wo no
woman a cabo, a yardrin, and this got 30 pieces of silver. I'm a Judas Iscariot. I know Omukoyi in my. Oh, and it just a Tambiano, Neze, as a motive. So I buy someone, what the coin. Senyakan in Japan, one or two on Japan, who said, we will be a justice. What the justice in Edma, it's in a party to crown, one would be some Vubia, and Yaman Fakema, on country. Okay. One Canada. And then this is one so younger, on country. Okay. So, Naga, a Sanka party, no, and if I be 2 or 3 be, a support no. Woman in Antiada. Why? Because, and Yama, Canada Poyano, almost one or so, because one real music can be assessed if you baby bang, woman's anchor. What you say? And you know, ama as a Jumadiana Odiano, or bread. Canada Poy, bro. Now, say, Granica, a queen answer than the Cacrobi Cobo moon. Shan someone so won't be kind. A car, I don't want to be one. Now go ahead, wahoo. Now go wahoo. Because Obia or Dino Crown, ye if you are. Now, send me at Nasanko. No one Yaquina, Omo Bopo, no Mississippi, now bribe ne a day cosso. Now, almost almost control a bunipa da de Nipano, now deep ones no so, a yo homo dear. Son of the tear. And then it's a son that said, I better so my walk cramp in your Bible, because I saw for some may be by a cramp, but the so be a cool. Me how many crowd could check Ben York, so for Ben York. A Brahman as a can was say or pin for ye channel. And in Morosu ye ba, a shame what that could see us sorry in him. So, I him say, Ben York and the cancer. The bit Manas in the castle, I him say, when the cassia will be a Jessica on the young Coney password, it's making the tomb. Yeah, Yama cried, they are your crampo 50 years to be with me them. Now, and some be say, even a year prophet had against the day crampo, no Barbie, but now so can say, Ebony, in Umtrino, we and the Cornagas at Nasa say, Wojuma, Nini, I'm your jar to hold. And then she said, oh, mine now, and I said, I am my phone, I said, come on, boy, I won't buy, ya 12 months, woman, boy, I won't buy. The fire won't be a woman come out, so Mujim, for us to go phone queen, and I know, yeah, queen. I'm being a minshaw. Oh, Yana Crawford, Ghana is a Christian nation. Ghana, a new Christian nation. Ghana is church-going nation. Apostle. Yet, because I said, and Ukraine, a Benuan can correct. Young fellow Ukraine, welcome a different one on can correct. Well, be seen with you, will never see what say, oh, but can Ukraine. Uben Yatambo, one can in Japan, and yes, he can walk. And no war banum, without ban Ukraine, a ban no woman in Tino. Oh, I'm winning. And this council so, oh, be. What do you say? And in some of the Yaku Aquamuno. A bad deal said, over stopping. Okay. A bad deal said, over Chinatum. I know who you're mentioning. And I give what to one. Kwan omo koso mi yo modwuma wa se we see o pay for na obi a betra TV so aka say ye yi na wo de ye pan ye ma yi akora na ye de be no obeka ade di na positive one channel so wo hu di a me e se ye channel sa ban no so o pen no kura dia o se se ni pa ye channel because na me nyankopon mra ensem du ba ko say thou shall not kill no the whole world government be a the adwuma enukre anameboa constitution be o constitution be e dis obi akum nipa no so wo say oba pemfo mu a wo kuna kuma afa akora na sa dia e rituals wo say ade say na say nipa na be kan mo to hwe no ani mo frɛ na mu sa no wo me re kyerɛ yase nipa na o yes a no ye nche no na ve ye musa musa ya na entoto na no wo me nyira to wo mo nka hwe yesu kiso ayi owu e a osori ye no bofo bi kotna ho enti na ma bi ko Matthew 28 verse 8 down no bofo ni ka che man se oni a wasori na mo ko ka che sua bo ni se wasori fura wuvuo mu na omo nhia no Galilee people tintin no so ene man ni wo se ye o yo no mu di medika no mo ko ka che sua bo ni se ne ekoye bofo no ka che enti mo nko Galilee from ko ani Yesu nso walande edi awemfo no that is security soldier fo no ya omo gadi Yesu funu no
enti omugu de asi no gozo sori ye no asase papai emutan emududai esum duru asase nyina ni wo Israel ho ohun enti ensanchen ne si ye no omusuro omugotoi enti omuyese omukọ to omukọ no omukọ bọ mpanimfo na amane na asofo mpanimfo no omanu mpanimfo omukọ bọ amane ena omka che omu se he munko kase yeda munko kase wasori afire hufum na munko kanche ni pase yeda anadwo no ene ne suafo no ebebe wiai ni funu no ono mo de koye enti munyi sika we munyi sika bebre on kariska munyi sika no na munko kanche amara do no se yeda ye no anadwo da suom ena ombe wie funu no koye ena omo fi giska ena sa asam na mudi ye no eda so wo Israel mu bisi na ena wo baaburu mu meaning yomu tadi sika to sen okre ni kra en sika di atro na eba sika ntini banka no kre enti ampa omko kan konto posem obra no kre no ho sika nti enti azofo mpanifo mo manu mpanifo no sika nti sika gasi nti omu mpesi eba yede no kre no betu dwama ye am ye hu de koso na ga kan ga po aduma oye aduma ma na chai no obi a o expose hwe enkofu bi o mo buo obi a ya gini goal asa kuna ka ho wagana ha ya woka mumye yire moy enkofu no ye chi wo moy ana de obi a ye bi anya no they must be arrested. Romans 13 verse 1 down was say to me bi ale no je se de onyankopon ahyato o de oni tumi ni die sie oni nyankopon ahyato ni die sie no mo omu ni tumi ni die sie onyankopon afobuo eda won so waka press government so na dia soldier for police for any other people adwuma say de be ya ye ho betoye o se boni nti ene ne ma enya nti ene wodi sankofo no asisu amaye say de be ya nipa asumbeto no ade zu koso enkoyi inze so mbe ya saade no ama asumdwa aba no omunyo sika dishless Apostle Apebrofo Amano. Ma Apebrofo Amano. Hwe abrofo frem. Okay. Ma Isaiah 59 13 to 15. Isaiah 59 verse 13 to 15. Was it ya tum awurade mra Isaiah tamo. Ya tum awurade mra atwa nkontompo. Ne ya pa ye nyankopon echi. Ye kasa nhyeso ene mfumso kasa yesusu atorosem ewo akomam ne ye yinadi wode atamwo asan akokirikiri na trene akokina akirikiri na nokore ahwease ewo dwom nokore ahwease wo dwom na de trene entumi mam na nokore ya de a eho ye na de otwe ne ho firi bone ho no ye fom no fa hwe owna se onyankopon atrovo ni mpeni ayadibu atrovo ni mpeni fo mo yezanya omo transi susu atrosem wakomam no mo yi lagi kontompo a ene no korese na apostle yedi sikra no se sa na ekwa ene expose no we asumu anu yasumu na hu hia se o mbeko so ayesa expose se nukra no de beba ni e fa anya hwea ene se uka hwe kra nke bebo amu uka hwe nyeye because awurade kan say you will know the truth and the truth shall set you free ubahunu no kore no na kore be ye odehie John 8:32 na kasa asa papa yesu na kasa asa Revelation 2:10 o say ensura ni obehunu biara na honam de mu bi no bebu afiase na obehunu mani dedu na o de di no kore ekoburu owu mema nkwa abotire so dia say Matthias ore apostle even sinefa of final words no to joyful to be a fama ahwefo enti mi da awurade ase say nenso wa o invite me wo fidie kesi so ahu na ensem ekoso me ya ne ha me so ahu enti de mesre adifo ani asofo o manu panifo se atroni kontopo de enu mutwa so obi abugo kobu akontact awurade okay so ahu na omanu entimi nko nanim was esuma duru omanu esanse no kra nya dwuma enti omunyai atemdidie
asofo ne adifo no a we kasetia we sima hunu se we nu moja we kum ne ba enum ne ade no na aban so te ho hwa saa ye enhwe ha o ma ne ye ko ne sen enso mpanifo ye de mo ba ise ye to aba ayi o ma mpani ne aban se aban ma boa yen ene ma enya no de o su ase no o ma boa ne mfiri o ma ye ne ye ho ntoye ye de o mbatra konwa no so a wo mu no wo ma furu ene hia wo afa nipa no ye nwene o ma no ho bio eno ne ye bre ti misra wo bebre achia nso enya dai emui ti mpanifo vie na nsifom no mu nya bibi ma o man no na divu atrofo nso mo nsakra o ma dwene ye huna mane na mo nkan kore mo kyerɛkyerɛ nipa yankopɔn ahyɛdeɛ ne ne mmara ɛno na kristo ka sɛ mo nkɔ ka sɛ mfa nkyerɛ bɔdeɛ nyinaa obi gidi a wo bodo so nhyɛ agya wo ba no nkunkun di mu na me ne mo atena saa akosi ewiase awieye ɛno na hia asɔfo mo damase adifo mo damase phone number Ghana man mi damase me number no de ma mo yi mesrɛ mo ntie ɛyɛ 0544 2626 14 055 2626 14 and 020 20 70 200 and 11 020 70 200 11 Apostle Adma Prempe Godwin Adma Prempe ni damasi sire nyame nhira ma obi biara wa hwe otie ye se ensim yi o Yesu Kristo di amen ebusia for Apostle Adma Prempe awada the Bible Church of God 7 days Tuba Junction kaswa kwane so ena motene ne nutumi se apai de osomu so wakasa obebie mu obebreaking ni down wa kire wo one after the other enu nti yemfa suade bi emfri de waka no emu na biom to no share ma wadofo no so wo mutimi emfa bi entom kotodwemu na follow yen ewe IG page at @tumaGH @tumaGH_ na share so @tumaGH no sisi ade de obetimi edi echi so ewo Facebook nefa o comment no bi so e koto hono no midi ndina na ama owusa na midi si ase na se ne e be se nyi hwemu bi akramo